Kaze gitondo cyiza bakunzi ba Semugeshi bayingana Dossier analytique turi mu gitondo cya tariki 22 Mata 2026 gitondo cyiza kuri twumvira mu karere k'ibiyaga Bigari ndetse no hakurya y'amazi magari. Kaze kuba tumva mu masaha y'icamutsi cyangwa se umugoroba bitewe n'inginga bihe mutwumviraho. Reka tugane mu burasirazuba bwo hagati. Hari amakuru menshi akurikira ukongera agahenge bikozwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump. Noneho niki kiri kuri table, niki kiri kuvugwa? Defense Journal yemeje ko mu minsi ishize bwo muri weekend itambutse kwa gatandatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye inama y'umutekano yahurijemo abayobozi bakuru n'abafata ibyemezo mu gisirikare cya Amerika ndetse n'abayobozi bakuru n'abajyana mu by'umutekano. Na kindi cyaganirwaga inyuma y'inyubako zifungiranye n'inzugi z'imitamenwa, hareberwaga hamwe ibigendanye n'urugamba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangije mu burasirazuba bwo hagati n'intambara iki gihugu gifatanyamo n'ubutegetsi bw'i Tel Aviv muri Isiraheli. Amakuru akemeza ko General Dan Kane uyu akaba ari ukuriye cyangwa se akaba ari uyoboye abasirikare bakuru bakuriye imitwe itandukanye. Akuriye ni chairman of joint army chief, ni ukuvuga ngo ni umugaba mukuru w'abagaba bakuru mu gisirikare cya Amerika. Uyu mugabo rero General Dan Kane bikavugwa ko yitambitse icyemezo cyangwa se ubwo Trump yageragezaga guhabwa cyangwa se kwaka ubugenzuzi bwuzuye kubyerekeye intwaro kirimbuzi. Ubusanzwe uko izi nuclear codes zimeze ubundi mu yandi magambo ni zitwa authentication codes. Uzifite cyangwa se ufite uburenganzira bwo kuzitunga na muntu numwe ku giti cyo wemerewe kurasa intwaro kirimbuzi. Ni process ndende kuko ihawe umuntu umwe bishobora guteza ikibazo cyangwa se ashobora kubikoresha mu nyungu ze bwite n'ibindi bitandukanye. Nayo mpamvu usanga rimwe na rimwe izi codes zikenerwa kugira ngo briefcase ifungurwe cyangwa se agakapu kagendanwamo. Ubundi nabonye muri Amerika bakita nuclear football. Ni briefcase ibirimo imitegurire n'imipangire ndetse n'icyo bisaba kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirase kirimbuza. Kenshi muzabona iyo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu ngendo zitandukanye, umwe mu ma escort ye abafite ino briefcase inariho ikirango cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni cyitwa nuclear football. General Dan Kane rero nkuko byavuzwe n'uwahoze ari umutasi mu rwego rwa Amerika rw'ubutasi Larry Johnson, nuko nyine General Dan Kane yitambitse Perezida wa Amerika Trump ubwo yageragezaga kwaka cyangwa se kureba ko yahabwa uburenganzira bwuzuye kubyerekeye kirimbuzi. Twigarukire rero tuze kuri Global Surveillance, rumwe mu rubuga rwose ruba rufite amakuru mu buryo bwuzuye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo nashaka ko tuvugaho ni iki ngiki. Leta ya Amerika nubwo yongeye cyangwa se yongereye agahenge, ariko Amato yabo aracyari mu muhora wa Hormuz. Hanyuma rero kuba kiriyo bisobanuye iki? Iran hari by'isi ishyira hanze. Iran ivuze ko nubwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongereye agahenge, bisa nkaho ngari kugura igihe cy'ibitero bitunguranye bari bagiye kugabwaho. Iran yavuze ko kongera kano gahenge nta busobanuro bifite. Iran rero ni iki ishaka kumvikanisha kuri iyi ngingo? Iran kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa nk'iziri kugura igihe rwose bize kumvikana mu buryo Iran ishaka kubivugamo, kubera ko yari yamaze gutegura ibitero karabutaka. Iran yari yateguye ibitero simusiga, ni ibitero byagombaga kumvikana mu bice bigiye bitandukanye hariya mu burasirazuba bwo hagati, ariko by'umwihariko bikaba ibitero Iran yamaze gusaba abaturage bari mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko ari mu kigobe cy'abaperse ko bahava birukanka kuko Iran igiye kuharasa bikomeye cyane.
Iran yatangaje ibi mu gihe n'ubundi rwose twaba twiteze kagahenge kari mu masaha yako ya nyuma. Ese impande zombi zari niki buri ruhande rwari bukore? Ubwo ndavuga ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese hari andi mahitamo ubona Perezida Trump yari afite? Ese Iran kwemeza ko Amerika isa nkaho iri kugura igihe, Iran yo ifite burenganzira ki bwo gutangaza ayo magambo? Ni bimwe cyangwa se ni kimwe mu biri kwibazwa n'ibiri kureberwaho icyarimwe hatekerezwa ku byerekeye ibyemezo bidasanzwe biri gufatirwa muri zino ntambara ziri kubera mu burasirazuba bwo hagati. Ngaruke gato kuri aya magambo Iran itangaje. Bivuze n'ubundi mu gihe bigaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu myitegurire ihambaye ku rwego rwo hejuru y'intambara muri Karere barimo. Na numwe utabibonesha amaso ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutegura ikintu kinini, ndetse bari bamaze no guhamagazaho ambasaderi wabo mu burasirazuba bwo hagati. Inkuru ndayigarukaho mu kanya gato y'ukuntu abaturage muri Iran barimo baraserebura cyane. Murababona abaturage bishimiye iyi misile yo mu bwoko bwa Kora ni misile kabuhariwe na bwirinzi na bumwe muri Israeli bwigeze bubasha guhagarika iyi misile y'abanya-Iran. Aha rero byari Tehran, aho bari baje kuyerekwa. Ni misile ifite ubushobozi bwo kugenda kilometero 2000, ndetse kandi ngikaba inafite ingufu zo ku rwego rwo hejuru, kubera ko iyi misile bigoranye kuba hari icyayihagarika. Aha rero ni Tehran mu murwa mukuru wa Iran, aho n'ubundi Irgc yari yahurijemo abaturage ngo ibereke ibi bikoresho byabo kabuhariwe. Ni ibikoresho n'ubundi bibafasha kurwana no guhangana n'abanzi babo. Hanyuma rero icyo nashaka kugaragaza hano nuko Perezida Trump yahamagajeho ambasaderi wa Amerika muri Israeli. Ni ambasaderi Mike Huckabee yahamagajwe, ubu ari Washington. Bisa nkaho hari kuganirwaho cyangwa se hari kureberwaho hamwe ingingo nini zishobora kugira icyo zisobanura kuri diplomasi n'imibereho y'isi, ukurikije nyine imyitegurire ihari. Ni imyitegurire inajyana nuko Iran nayo yamaze kubifunga umutwe cyangwa se imenyesha ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ko ni nko kuvuga ngo burya si buno rwose mwicunge cyangwa se mucunge intambwe z'ibirenge byanyu. Ni ubutumwa bw'igihugu cya Iran buza ariko bunazana nyine n'ubushobozi bwa gisirikare iki gihugu gisanzwe gifite, n'ubushobozi nekereza ko budashidikanywaho. Nta numwe rwose ushidikanya ubushobozi bw'igihugu cya Iran. Ni ubushobozi bunajyana nyine n'imbaraga za gisirikare bafite. Ibyo byose bikanakurikirana no kuba abaperse muri kamere yabo ari abantu mu by'ukuri badakunze kuvugirwamo, cyangwa se bakaba abantu bakunze gufata imyanzuro bayifatiyeho ako kanya. Ni imyanzuro ifatwa kandi ifashwe, niba ariko nabivuga, ni imyanzuro ifatwa hatari buzemo gutekereza kabiri, cyangwa se ngo habemo kujijinganya no gushidikanya bya hato na hato bikunze kuranga ibihugu. Ndetse Trump rimwe na rimwe akanabishinzwa, abwirwa ko rimwe na rimwe ari weak mu bijyanye no gufata imyanzuro, kwivuguruza kwa hato na hato n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Uku rero kutavuga rumwe uku kutavuga rumwe kwa hato na hato kw'aba bategetsi ibi Washington biraha umwanya. Ni nacyo Iran yise kugura igihe. Basa nkaho bari kugura igihe kuko n'ubundi babizi ko ibitero by'iki gihugu cya Iran ngo rwose yari surprise ikomeye cyane hari mu burasirazuba bwo hagati. Gukura ambasaderi Michael Huckabee muri Israeli ni ingingo wumvute ese muri rusange ni ibintu ubona ute wumvute? Ibi byose ni kimwe mu bintu nyine biri kugenda bigarukaho binavugwa cyane ukurikije uko diplomasi ihagaze kuri ubu ngubu. Reka rero nge mbashimire abari quick update mu masaha y'igitondo, mba ngira ngo turamukane n'ibigezweho, ubundi rwose mugomeze mugumane natwe amakuru n'ibiganiro byacu byo murabizi ko abarakagaruka. Sinasoza nabifurije guhaha mukaronka, Imana ikomeze ibe nyambere mu buzima bwanyu.